Igama lami nguSamkelo Ngwamthethwa. Njengoba silana esigodini sasoLwambeni eDwaleni, yebo besizogubha sizotshengisa ukuthi uma ngabe kwenziwa umkhosi kaNomkhubulwane kusuke kwenziwani futhi ubaluleke kangakanani kumuntu wentombazane. Njengoba ke nazi ukuthi intombazane mayisingena esigabeni sokukhula iyayifakwa endlini bese igcotshwa ibomvu. Lapho kumele ibalekelane nabantu besilisa ingabe uvanzi ngoba lokho kuzokwenza ukuthi udlule. Lokho kuzokwenza ukuthi ube uvanzi udlulele. Uma ngabe singenile ke endlini kuyake kube yisalukwazi noma umuntu omdala ekhaya oyigcoba umcako noma ibomvu. Ngoba kusuke kumele ukuthi ihlale endlini igonqe, into ebizwa ngokuthi uyagonqa. Bese ke kubizwa ozakwabo bebe kanye nayo leyo ntombi leyo kuze ukuthi kufike usuku elinqunyiwe ukuthi iyaphuma endlini. Uma isiphuma ke endlini bayake behambe emfuleni bafike njengoba nje kade sihambile saya emfuleni sakugeza kade sigeza lona ibomvu lelo suku lifane ngale khathi usahlezi endlini. Manje ke uma ngabe usuqedile ukuligeza ke ibomvu kuyake kufuneka ukuthi kube nokhamba kanye nenkezo. Ukhe amanzi emfuleni sekukhombisa ukuthi usungaphuma uhambe uyokha amanzi usukhulile usungaya emfuleni. Ubese ke uyakha ke uyathwala ke ekhanda kutshengisa ukuthi wena usuyakwazi ukuhamba uyokha amanzi emfuleni.
njengoba nje kade nibona ngithwele ukuhamba ekhanda kuya kukamanzi emfuleni bese isikade sesibuya nokuyogeza ke imvu nozakwethu. Uma sibuya lapho sibuya sihambe siye enkosini, sibuye enkosini siye nasensimini utshengise ukuthi igeja into ebizwa ngokuthi igeja isebenzisa mangabe utshala noma uhlakula kumele uyisebenzise kanjani. Abantu abakholwa ukuthi siyazenzela. Abantu abakholwa ukuthi siyazenzela. No nina wa intandane enhle futhi ibaluleke kangakanani wena njengentombazane esikhulile. Uma usuphuma ensimini ke usuka uyotshala ke kuyaye kulindwe ke kube khona isikhathi esilindwayo ke ukuthi ke usazohamba futhi ke uyovuna ke into etshalile mhlambe umbila, imfino, igabe. Uyakutshengisa konke ke lokho ke ukuthi wena usuyakwazi ukutshala uphinde futhi ukwazi ukuvuna. Uma usubuyile ke lapho bese ke uyahamba ke usuyohlolwa ngoba umzali wakho usuke sekugunyazela ukuthi usungaphuma uhambe uyohlolwa ke ubonakala ukuthi uyintombi ngokuphelele yini. Ngiwumamlanga waseXhobo, uMamjoli kaShadela Kalanga, indawo eFeviwe. Sikhuluma ngosiko lezintombi. Izintombi lezi uma sizikhulisa sathatha usiko kwathiwa usiko lakaNomkhubulwane. Salizama lolu siko sase siyalwenza. Sasazi njengasenza nje usiko lakaNomkhubulwane, intombi zazilala zikhambe ziyohlangana lapho kaNkosi zilale. Zivuke ekseni, uma zivuka ekseni ziya emfuleni. Uma zifika emfuleni ziyageza. Ziyabuya emfuleni. Ziyasuka zikha amanzi siphethweni endaweni la kuphuma khona amanzi egobhoza njengomthombo. Ziyokha emthombeni. Intombi ithwele ukhamba nembize kade ikhangayo seziyathwala ziyenyuka ziyahamba ziya enkosini ziyafika ziyalibeka ukhamba. Uma ziqeda ukubeka ukhamba seziyasuka ziyohlolwa. Uma zihloliwe seziqediwe zifakwa ichashazi. Kuusiko lokuthi uma ngabe intombi ithunywa ukuthi ake zikhambe ziyocela imvula ngoba izintombi ezazikade zingakazani nomuntu wesilisa useyintombi nto zaziphuma sinyukele entabeni zife zicela imvula phinde kuthiwa imvula seyilungile zihambe futhi zoyivala. Namhlanje zisukile izintombi intshade ziphuma emfuleni zahamba zafika zayotshala. Uma sezitshalile zizalinda usuku lokuthi zihambe ziyovuna. Zaphinda zaya zafike zavuna zabuya zaya endlini kaNkosi nakade ziyakhona. Uma sesibuyileke layo sesiyazithatha ke intombi njobe sizihlola nje intombi sihlolela intombi ukuthi ikwazi ukuziphatha ikwazi ukuthi nabanye babone. Uma sesihlolile intombi siyayiyala
ukuthi emfaneni akiyiwa. Emfaneni nawuya emfaneni intombi yayikadibikela abadala iqhikiza ithi nangu umfana othile sengimbonile. Liyasuka iqhikiza liza kuthina bonomehlo lizothi iqhikiza nangu usibanibane ethi usebone umfana. Sekuyabe siyamcela umfana ukuzombona ngoba sifuna ukuthi baqhube ngobuntombi njenganetshitshi lethu thina esilifundisile. Uma ngabe sekufikwa la sesiyakhuluma mfane siyayithatha intombi siyayihlola ukuthi intombi yethu intombi abese kuyavunyelwana nomfana ukuthi seyihloliwe le ntombi umfana uzaqhuba ngosiko lokuthi intombi akazuhlangana nayo. Intombi uyoza lobole kuqala kanti ahlangane nentombi. Njoba sitshela nje senza lolu siko lokuhlola izintombi sihlola ukuthi siqala ingane isencane ngoba sifuna ukuthi ingane ikhule yazi ukuthi umehluko womfana nentombi kulaphi. Siyayikhulisa ingane incane ikhule sihlola iziyofika ezingeni lokuthi iyoshaya ko 25 ko 30 intombi ayazani nomfana. Umfana imhloniphi ukuthi umfana lo ayihlangana intombi nomfana. Ngisho ukuthi ke ngicela ukuthi zonke izintombi la kade sikhona ohambeni ukuthi zonke izintombi zakhona ake zikhule zazi ubuntombi ukuthi bumnandi kanjani. Intombi iziphatha kahle. Intombi iyahlonipha. Ayenzi nobi kanjani. Ekhaya intombi ayitholakali kuthiwa intombi ayikho. Intombi itholakala isekhaya. Uma iphuma ikhamba iyacela ukuthi ngiyahamba iyahamba iya la kulo ndawo. Kuyabe iyabuya ishayelwa u5 ingekho ekhaya. Intombi ngoba kudinga ibeke ekhaya ngoba kufanele bonke abantu abayibona ukuthi intombi le ifundisiwe iyawazi umthetho. Khuluma. Duhle wentombi esho wensizwa igama lami ngusizwe samagama mfana wale wamemela ngokomdabu kaBhulwa endaweni yaseDonobhuko ohambeni isigodi phansi kwesizwe senkosi kaMemela sizwe sakwethu undaba ezitsha umzitshwa uMemela lapha ngibe sinethulela noma sinethulela usiko lwanomkhubulwane mina ke ngingena kanjani noma ngiphuma kanjani kuloko ngiphuma ngoba ngiphuma phansi kweyasebukhosini eMida okuyinhlangano egqugquzela noma etusa kakhulu ukubaluleka kwesintu kanjalo nobuciko phansi kwenkampani uGqoko Art Expo. Lapha ke sigqugquzela ubuciko obuthintana nokuhlobene kakhulu nesintu ngoba sigqugquzela ukuthi abantu sithi azibuyele emasisweni ngendlela ukuthi abantu bakakhumbula amagugu abo. Njengoba namhlanje besiphumile selapha esigodini sangakithi ohambeni sonivezela khona ubuhle bentombi sangakithi esigodini sakwaMemela ngoba isizwe senkosi noma isizwe esinobukhosi siyisizwe ngoba sineyintombi zakhona njengoba sazi ukuthi isivande siyisivande ngezimbali kanjalo ke nesizwe siyisizwe ngezimbali nje kwakuhlezi shothi abantu besifazane sizimbali zezwe. Ngakho ke lapha bekuvezwa noma sinivezela ubuhle besizwe sasohambeni ubuhle besizwe sakwaMemela ukuthi sihlobe kangakanani noma sinobuhle obungakanani obusembalini obungabantu besifazane. Siyaqhuquzela kakhulu ke thina siya sebukhosini eMida kanjalo noGqoko siyaqhuquzela kakhulu ukuthi abantu bawathanda amasiko abo bazazi ukuthi bangobani babazi ubuntu babo sithi ubuntu mabande ebantwini isizwe masibuyele ebantwini baziqhakambise ngoba siyathanda ukuthi sisibone isizwe sakithi noma izizwe zonke ongohlukana ngesisona lesibesikisona noma lesisikisona engisakhele kanjalo izizwe zonke lasihamba khona sizibone ziqhakaza ngezimbali ezinhle kungabantu besifazana ngoba sikholelwa ukuthi njengoba kwakuthiwa kokhona nomkhubulwane njengoba noNkulunkulu owesifazane oyena oyekade esinisela ngokusilethela imvula ezweni ekhulekwa ngabantu besifazane abamsula ongenzeka ukuthi ngeke size sazi ukuthi inyanda ezulu njengoba
isimo sezoshintsha njalo hlezi ngoba silahle usiko lwethu izinto asenze njengaqala kodwa ngale mbukiso senzele ukuthi abantu bakwazi ukubuyelwa ithemba bafunde ukuthi amasiko ayibaluleke ngani kungani kwakufanele ukuthi senze amasiko njengalo nomkhubulwane nokunye kanjalo nokuhlolwa kwezintombi ngoba kuyadabukisa kakhulu ukuthi sibone isizwe singabi nazo izintombi ezingamagugu akhona okwenza ukuthi kwathina ke sizinsizwa uthola ukuthi sekunzima lokuthi sigane ngoba kusekunento ekhona lezi insuku namhlanje uthola ukuthi uMogano ugane omunye umfana uyabona kanti isinto sasithi umuntu wesifazane kufanele ukuthi azigcine noma njani ngithi intombi nensizwa kufanele ukuthi izigcine kuze kube kushaya isikhathi sokuthi bayahlangana emva ukuthi sebeganene sebewakhumuzi la beqala khona ukuthi bakwazi ukuthi bahlangane njengendoda nomfazi kwenzani ke lokho kwenza ukuthi lo muzi uqine ngoba uthola ukuthi sekukhona lento yokuthi umjolo ongekho ngaphambili umjolo into engekho ngaphambili kwakunohlelo lakhona olwalenziwa ukuthi ingakho kade kukhona into okuthiwa ukumiswa kwethu wentombi nensizwa ngoba kwakade kuhamba ibanga elide ukuthi abantu bahlangane babe sebudlelwaneni bokuthi sebeyathandana into eyikade ihamba nje kade ichaza umama ukuthi ayihamba ithinta iqhikiza ithinta umama abahlolwayo kuze kuba iba semthethweni lo uthola ukuthi kwaziwe endaweni ukuthi intombi yakwabani nensizwa yakwabani basebudlelwaneni bokuthi bayathandana kungekona lo mjolo wesimanje manje sowenziwa uthola ukuthi abantu bayathandana nje busende engekho leyo nto oqala kodwa kwakuba khona usiko lokuthi kufanele ukuthi insizwa ithole ucu ngendlela yakhona futhi nakhona ukuthi kuthintwe amaqhikiza ithole ucu lushoyo ukuthi iyavuma intombi ukuthi isingaba intombi yakhe noma isingathandana naye bese kwenza usiko ukuthi ke ukumiswa iduku okuyindlela ukuthi ke kuyavuma ukuthi cha insizwa yakabani lapha isiqonyiwe kaSimanibani kube into ke nje eyaziwayo lokho ke kulimaza phi la ukuthi abantu besifazane noma intsha yesimanje iphuthume amanandi ngaphambi ukuthi begane uma ngithi amanandi ngikhuluma ukuthi babe mdimo munye mhlambe babe socansi noma ngendlela ukuthi sebeyathandana before baganana ilento enza ukuthi uthola ukuthi imiza namhlanje seyinezidlukaniso kakhulu pheceleza ama divorce ngoba sesithandana ngokuthi uthola ukuthi sengizoumuzi ngoba ethi umfazi wami mina angimenelisi kanjani na uthi angimenelisi ungiqhathanisa nobani ila kuvela khona ukuthi shooting ngoba kade ayeba nabanye abantu ebudlelwaneni bedlula emanandini mengikhuluma ngamanandi ukuba ndawonye usefika kumina vele ngithi ngizozama ukuthi ngimenze umfazi usenakho ukuthi manje angiqhathanise nobani nase bedlule ukuthi ngoba ukuhlangana kwenu kusuke kushintshana imimoya ngesikhathi efika nomunye umoya nami ngifika nomoya ukuthi kade ngidlula kwenye indawo lokho kwenza ukuthi singakwazi ukuzwana ngamasiko ngoba asekho umsulwa manje kanti uma ngabe sasikade sihlangane simsulwa kuqala kwazi kuba siyaganana sasokwakho umuzi ngoba mina njengendoda ngazi lo wami esifazane emsulwa ngimkhiphe ebutshitshini bakhe kuze kuba uyagana ubomfazane naye ungazi insizweni bami kuze kube siyagana siba nomndeni siyagana nasiba nomndeni ilokho nje sami ukuthi siqhakambise ukuthi asibuyele emasisweni abafowethu babagada udadewethu njengoba ubona kuqala kuthiwa ngizozwakala mhlawumbe mina udadewethu useqoma uSimanibani kwakuvuka imphi ngaleso sikhathi ngoba ngangeke ngize ngiyithande lo nto kwangekhona ukuthi lo mfana ngiyamzonda ingoba eyihlazo lento ukuthi kuzwakala ukuthi khona abantu abathandanayo kungazange kwenziwe usiko lifanele lokho nje esizama ukuthi siqhuqhumezele izizwe zonke zihlangane zibuyele emasisweni abantu bayakhumbula amasiko abo abafowethu bavikele odade baziphathe kahle siqhubeke isizwe siye phambili nomama labo kuyibona ababhekayo noma ukuyibona basiqinisekisele ukuthi odadewethu basayiphethe kahle sengathi banganda basakhele isizwe esisha sikhule isizwe sethu sibuyele emasisweni sibe munye ngiyabonga.